Kwamurwo kwa Mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga thiini wa urumwe wa Afrika ariwe mutaarani wa maundu ma waki na tabarira cia ukuria ni gukite na ciuria nyingi ciegie kana ni eguthii nambere na uteti wa bururi, na riu seneta wa Siaya James Orengo akiheana murugamo wake wigii ndeto ino. My understanding is that this appointment has nothing to do with the leadership of Raila as the leader of NASA and ODM. It does not take away in any form or shape his current political status in Kenya, and it does not take away his political status in the rest of the world. Orengo augite ati riu Raila ari na mweke mwega wa guthii nambere na kuhunjia ciigie thayo gitaro-ini kia Africa. It enhances his role in order to try and build bridges and bring peace and respect for human rights and the rule of law in the continent. Woni uyu wa Orengo uronekana guthii mugaru na murugamo wa gikundi kia abunge aria manjitie kuria Raila eyeherie uteti-ini wa bururi na ekire muoroto wake hari wira uyu mweru. Na kwa sababu ameenda kupata kazi kubwa kuliko prime minister, tunamuuliza hii sasa siasa kidogo ya nchi moja kama Kenya, yeye sasa ni kiongozi wa Afrika mzima. Hii siasa ya hapa Kenya sasa atuachie sisi watu wadogo. Na ningemwambia ile kazi ambayo amepata hairuhusu uende ufanye siasa. Na guku ndereti ino igithiaga na mbere na kunyita thinga, ataramu wa maundu ma kiuteti onao no maheanite meciria mao megie ndeto ino maria mararehe mbica ya bata wa Raila thiini wa uteti wa bururi, no ningi makonania bata wake kurongoreria wira-ini mweru. That entire Africa ri ndangihota gukorwo akiaria onere siasa ciake, siasa cia bururi wa Kenya peke yake, unless no ukorirwo ati kwina undu very deep angihota kwaria ati ni kura happen ABCD. Bururi uyu ni witu ithuothe tua Raila Odinga wiki na ni arutite muthuri ucio ni arutite wira mwingi muno, na ni wega tugetikagira haria mundu arutite wira mwega. Kahinda-ini kau Orengo no athiete na mbere na gutetera bata wa bururi gutabania mogaruruku ma gatiba, akiuga ati ni maguteithiriria guthondeka wathani uria uri na mithingi mirumu ya gutigirira muingi ni watungatirwo. Ngiribotera mohoro ma Kameme TV, ritwa riakwa ni Oscar Kimani wa Ngojiri.